Hayi, yabona mina lensizwa ngiyayivuma. Yabona uNala noKhuzani ibibafakile phansi kwebhasi, ibibafakile ekukhulumeni. Ngiyacabanga unale addressa lapha emsakazweni ngesituation. Yabona uBhaka, hayi inkosi yababundi. Hayi uyaliphixiza izwe. Uyazi ngisho ngathiwa babemrekhodile umzimba ukhala imali. Bese kuyini into ukuthi kuthwelenda ayiswe ezizweni iyoliwa. Hayi yabona uBhaka wayekhona. Hey ubelibhedule izwe. Yabona ngiyakunderstanda mina nokungithuka kwabo kufanele phela labantu bangena encindezini yokuthi kumele ukuthi ayihlambulule kulento leyayikhiphe ukuthi afake umzimba ukhala imali phansi kwebhasi. Ngabe sishayisana ngamakhanda into esingayazi lokuthiwa kukhulunywa nomndeni hayi ubelibonile yabona uliphethe uphini uyagwavuza ngale ngemumva. Hey hayibo nalo mkhovu wakho yabona kufanele kulezi insuku behleli ndawonye begonene kanje ingoba ayibona into abayenzile ezweni. Ngiyangithusa nje nalento leyo ukuthi kuthiwa umyeza wazi ngokufa kwasiqiniseko lento ayithumela umkhovu wakhe lo, ngoba kwayena usiqiniseko lo unayo ivoice note yakhe la ekhuluma la ku WhatsApp ethi ucela ukuthi ngilekelele, ufuna ukudonate, ufuna ukuvela nani yonke. Ke ngicabanga ngisho ukumazi kwami ngangamazi at all. Wayenza ivideo lapha on YouTube 2024 engcomo la ngizwa abantu ukuthi hayi kuneyindoda yangapha eThekwini. I was based in Gauteng ngasikhathi lesi iyancomo la ngicine ngihambe kuze ngimfonele nje sikhulume almost 20 something minutes bese hayi ucela ukungifakela i-airtime ngoba mina ngifuna i-airtime yami lo enze i-wallet ka 2000 umthitho nice kanga uvela hayi uyalibonda izwe. But I realized akuphela ngisho unyaka sizwana isikhashana nje singakanani abonda khona into off lana manje, khona into engahambi kahle. Hey uyabonda nangomuntu weyi nalento eyinyanga le kade ikhona umfana efike govu yena nje labantu abasobe izichwenzi kuyena into right ufuna abacelwe kuyena. Phela into bade kumele yenzakale lapha bekumele ukuthi uNala amfune uBhaka straight amthinte amkhuze ngalento noma acela ukuthi amkhulume nalabo bafana bese kuthiwa hayi Nala noma Khuzane ngizokhuluma nentwana intwana ifuna ukubhekelwa noma mhlambe ngento engaka noma sibone ukuthi singayikhulumisa kanjani. Kunje angifuna lento yendaba ukukhuluma indaba eziningi ngoba tangible evidence of several scenarios the way operating ngathi i2000 suka ku Facebook ku live wakhona ungena ku TikTok. Guys, u live is very draining. Leyanto engathi ungaba semudini nakhona ngasikhathi lezo address inkinga akukhulunywa inkinga zomphakathi sibheke nakuma local government elections awaziwa noma liyaphuma noma liyashona yini into inabantu what ayitori ama scenarios kuyacreatewa kuyakhandwa yonke lento le. Akuhleka kanje sebethi bazi ngisho idea yami ngathi kube bazi idea yami laba ngabe abakaze bayiposte namanje la igudeni zokuxhumana, kodwa lokho umfana wakhe liyakhuluma igazi lakho. Ngiyakubona ukuthi indlela okuvevezela ngakhona kulokho kuchaza ukuthi mangabe kufa kunjani akusikho. Iyakutshela lento yakho ukuthi ulibondile izwe usetshenzisiwe ngoba phela khona kuyithuluzi nangu umuntu omunye ngapha ngemumva ubhizi yakho. Hayi kodwa kumele bakulungise lento abayenzile laphana even nangalento yokulekelela ekugcwaliseleni iphupho likaSicebi leli lokuthi ingane zakhe zibe nompheme zibe neshelter, ngoba bayibulele yonke leya campaign leyana bayibulele yonke. Abacula banawo amandla. uKhuzani ngibone eshare enye ipost ku Facebook uyayidoubt ngisho ukuqhubeka nale yanto ukuthi kusizakale lwamndeni iphele yonke lena, ngoba ukuba bayenzanga lento abayenzile ngabe sikhuluma ngokuthi kukude kabi, ngabe noMark sikhuluma ukuthi nje khona izinto ezingama developments ezenzakalayo lapha kwaDlamini kusemanzi nje kusenje ukududuza umndeni ukuthi hayi kuyakhiwa izingane ngempela na umphemo wazinana awu kodwa kuphi khona busy la ngemumva ngoba phela kube bethanda bengamkhuza ngisho ukumkhuza lo mfana ukuthi ayiyekele lento musuku uhamba uyothi uNala wenza ukuthi uKhuzani wenza ukuthi ayi nakho lokho umkhovu kuvuka ekseni ukusebenza. Hey weKhuzani weNala mhlawumbe ngazi kahle mina abafana bami kuyathefula lapho ulimi ahlukani la angazi kunani la ngathi kunenkinga kuyathefula lana nomlomo wakho ngathi sibindi. Hey bafowethu kungcono kube basmart manje bobabili bahlangana abakwazi like impumputhe ngisho kiwe weni kodwa ungikhonzile shema uBhaka ngifuna uqamba manga
Uyafisa manje ngeke kwenzeke empilweni yakho ukuthi sikwazi ukuzwana noma kunjani. Hayi, ungazi ukuthi khona into engimkoleta yona noma mhlambe kunento yakhe ngayintshontsha ya noma yafela kakumina. Shame.